I'm the winner. Hi guys, welcome back to our channel. It's me Jenny. It's me Evong. Tuni ko tilkong ni ahon ding hila pani puri ahin. Abulapat at say na sanay na bet pivin lang. Hune panjing hon tangyaw guys. Titilis mo man. Don't tell me that. Lalo to. Cheers! Nagta. Cheers! Ito kita ang dahil Tuloy mo sa lang kasalbot ko. Guys, kay ang kitaupan kay bayan na sa inyo. Diba na? Sisam. Diba dyan ha? Ako na rin. I will be the winner. Ini kasi. Hello. Dubir ako. I'm the winner. Diba masaya guys? Actually, don't hit this into. Daw tingnan. Abo lang tingnan ko.
ตัวPani Puri khat abom conectado din na guys. Bale, alho lang hin kan bol ko hin. At kui song hin. At kui hi ipiti ka simam tile. Nihet no mula kumina ko hindang mo bini. Tuyam. Bale. Try. Bye guys. Guruk. This is what I'm trying to get in it. Eh, sarah talaga sunta na nga doon. Cheers. Takalado ko hindi ham. I'm the winner. Anyway, saya masanayan na bihozo si sungai kipatu kenseonin. Video loyo na bihozo si suasong comment bolo sungasong kipatu kenseon. Thanks for watching our video. We really appreciate every small egg of you guys. And don't forget to please like and subscribe our video. We really appreciate each and every one of you who support us. Alung sitain like to subscribe to share. Ay na bolpi singubin lang. Ay na bolpi sungho sungasang kipatu kain sa singhonin. Ay tataana guys. Kahong video kung bolte na dingin. Ay na-support singubin eh. Video ahoy lola ako nagamupat lew komen akong saisi lew tsun kipat lam din na komen ako alay ay ahoy tiang saisi win la as it's okay ni zong kong improve tayo na din na. So bye guys.